Dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas kao što vidite snimamo igricu pucačine, makar ne znam kako se zove. Mama, utišaj. Evo nas. Da možemo da se čujemo barem koliko treba. Možemo da idemo za taj arsenal, nije problem. Malo smo naprijed, malo se čuli ljudi, nema veze. Igrat ću Tingi. Može. I to se moja mama čuje. Zapratite Ratko 23 kanal, za sad ima 666 pretplatnika na kanalu. Sada idemo u Giju, sad na Partizan bijemo ovdje, to je jako mnogo podružiti, ali ovo je bilo ali mrzim Giju. Aha, eno vani. Ali nije to problem, nego ja ne znam da se učim. Gdje je auto? Ljudi, znači, dobro ide. Samo što moram da uključim auto šatke. Dobro, barem nije ona. Neće biti dvojbica. Double kill. Ako to nepojno. Triple kill. Dobro je, kill je. Vidio sam možemo. Overkill. Da ne panikite. Sad prolazi auto malo. Znam da bi baš briga koja pitanje. Overkill. Nije problem. Ma nikako sada ljudi, ja. Overkill. Jeste da se čuje malo vetar, ali nema veze. Boli nas, znate. Hvalina, Overkill. 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 Okay. Overkill. Overkill. Ja se to ljudi preko, znači. Baci bombu. Jeste ne čuli? Overkill. Ne snimam. Ljudi, malo sjelta. Gotov sam. A možemo da se revajmamo, nije to problem. Revajmamo, šta ja pričam. Ok, moramo malo da se pazimo. Ljudi, ako se pitate facecam, već znate moj facecam. Ne morate ni da ga vidite, ali ne mogu ovdje mi ćemo pobediti svakako. Ovdje pucaj. I pobjeda za nas, Viktori. Bacite like i subscribe, napišite mi nešto ovako, kad će live. Da, za live trebamo da se snađemo mnogo, jer nemam toliko puno interneta i šta ja znam. Snimam opam, fridraku. To će da biti 10.000, to nije loše. Ljudi, ovo zapravo nije loše. To je cool, evo prolazi auto, znao sam. Samo da prođem. Ne znam da li me dobro čujete ili me ne čujete, ali ja ću malo da se derem, ako me ne čujete, izvinjavam se. Idemo u team game, ne znamo kad ćemo ići na bossa, bacite like i subscribe. Ako bude
ako bude 100 lajkova na ovom videu, snimam drugu igricu, ali koju mi kažete, no. S ove strane su kako se to kaže, teroristi. Da se počešim malo. Bacili su bombu, izgubio sam health. Dobro, nema šta da paničim. Nema paničarnje. Evo ga, evo ga. Kako smo ubili neko. Double kill. Triple kill. Neko je bacio bombu pored mene. Gdje ovo? Overkill! Nije rekao da si našao ovdje da budeš ono. I namjerno je navodno ušao da mi ne znamo, čekajte. Kako mi bežiš? Overkill! Ubili smo ga. Da smo barem prvog ubili sa... Overkill! Vidim rata, nije tako. Nisam samo... Ja bi ga ubio. Overkill! Ali ja da uzmem ovo. Ako ćemo uopšte mi ovo pobediti 2 minuta, još imamo da... Dobro, nisam ja toliko dobar gamer, ali nije ovo protiv Ovamo dolazi teroristi. Vidi, ovamo dolazi teroristi. Da li se ovo snima? Da, snima se. Ljudi, još malo ćemo završiti. Da se ne First blood. Double kill. Samo da završimo ovaj game. Dobro. Ne! Nadam se da me nije mnogo primetio. Triple kill. Ja sam primetio samo sve. Overkill! Bliže. Zemaze. Puška mu nestala. Odi, odi. Ja čučim non stop. Čuno je malo, ali... Meni su učinili ljudi ko da sam vidio terorist. Malo smo napolje, ne znam da li me ču... Ali, aha, znači ti si tamo cijelo vreme bio. Overkill! Ste vidjeli, evo, sam je neko puca, to je ona devojka kao... Ovo su ljudi batovi živi izate. I ja kako se vidim ne! Overkill! A, bezim se. Daj mi neku pušku, ovo ima ne... Što ne stane puška? Overkill! Kako bezite? Kaže vam. A, zapravo su... Imali smo ga. 4, 3, 2, 1. I još i završili smo. Ljudi, znam da je smora ovo video, nema stane da ga gledate, znam da sam se mnogo smorio. Pišite u komentare da li vam je dobar video, ovo mi je prvi video zapis kao i to. Hvala vam što ste gledali moj video, mnogo vam hvala. Zadovoljan sam s time što gledate moje videe i svašta. Dobio sam 99 pregleda kako ću praviti video 24 sata u školi, ali možda i neću praviti. Ne vjerujem, imam za sad 1 like, 2 subscribera i to je to. Znači, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Bacite like, subscribe, budite srećni, nasmejani i doviđenja.
До widzenia.